Nongere mbahe ikaze bakunzi b'Umwashi TV mwese aho muri abari hano mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Nkomeje kubashimira abakomeje gukora subscribe, abakomeje kutwandikira baduha inyunganizi, ibitekerezo ndetse n'ibyifuzo. Ndi kumwe nanjye Ferguson, nkaba nkomeje kwifuriza intangiriro nziza z'icyumweru. Turi ku wa mbere, itariki ni 20, ukwezi ni ukwa Mata cyangwa se ukwezi kwa kane, umwaka ni 2026. Kuko nabibamenyereje rero, nababwiye ko nzajya ngerageza gukurikiranira hafi abakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda. Uyu munsi ngiye kugaruka kuri rutahizamu w'ikipe y'u Rwanda Amavubi wagize ikibazo cy'imvune. Ese urutahizamu ninde? Se azagaruka mu kibuga ryari? Ikipe yisize ku mwanya wa kangahe? Ikipe ye yatangaje iki nyuma y'ivunika rye? Mbahaye ikaze. Ikipe yo muri Azerbaijan ikina icyiciro cya mbere yihanganishije umukinnyi w'umunyarwanda rutahizamu yitwa Joyce Mikez. Ni umwe mu bari ba rutahizamu bashya b'ikipe y'u Rwanda Amavubi, ngira ngo mwaramubonye mu mikino ya FIFA Series hano i Kigali. Akaba akina muri Azerbaijan mu cyiciro cya mbere, dore ko n'ikipe ye ubu ngubu iri ku mwanya wa mbere. Ikipe ya Saba FK yihanganishije rutahizamu w'umunyarwanda, uwo mukinnyi yitwa Joyce Mikez, nyuma y'imvune yagize ku mukino watsinzemo Karabage FK igitego 1-0. Ni umukino w'umunsi wa 28 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Azerbaijan, wabaye kuri uyu wa gatandatu mu mpera z'iki cyumweru, ubwo ikipe ya Saba FK yari yasuye ikipe ya Karabage. Ni umukino rutahizamu w'umunyarwanda Joyce Mikez yari yabanjemo, ariko aza kugira ikibazo cy'imvune asimbuzwa ku munota wa kabiri w'inyongera ku minota 5. Yari yongeyeho ku minota 90. Minota 90 yari yarangiye, bongeraho minota 5 y'inyongera. Uyu musore rero yavunitse ku munota 92. Saba FK rero ikaba yatangaje byinshi ku mvune y'uyu musore, aho yavuze ko yagize ikibazo cy'imvune mu isura, bamwifuriza kugaruka vuba ndetse no gukira neza. Iyi kipe yagize iti, ubwo Joyce Mikez ikipe yagize iti, Mikez ameze neza nyuma y'imvune yagize ku mukino wa Karabage. Ibizamini by'ibanze byagaragaje ko yagize ikibazo mu isura. Turifuriza rutahizamu wacu gukira vuba akagaruka mu kibuga. Ibyo ni ibyatangajwe n'iyi kipe ya Saba FK. Kuvunika kuri rutahizamu ni igihombo gikomeye kuri we n'ikipe ye muri rusange, kuko ari we wari uyoboye ba rutahizamu, aho amaze gutsinda ibitego byinshi, dore ko afite ibitego 18, akurikirwa na mugenzi we bakinana muri Saba FK witwa Verijoko Simike. Ibyo rero bivugwa kuri no mukinnyi rutahizamu w'ikipe y'u Rwanda Amavubi, akaba amaze gukinira ikipe y'u Rwanda Amavubi imikino 2, nta gitego yari yatsinda, ariko yatanze umupira uvamo igitego ubwo ikipe y'u Rwanda Amavubi yatsindaga ku mukino wa nyuma ikipe ya Estonia mu mikino ya FIFA Series yabereye hano i Kigali. Murabyibuka, kuva ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu kugeza ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu, ni mu kwezi gushize. Rutahizamu w'Amavubi rero cyaba ari igihombo kuri no kipe, ndetse n'igihombo ku ikipe y'u Rwanda Amavubi, nubwo nta mikino yitegura muri kuno kwezi cyangwa se mu kwezi gutaha.
ariko mu mezi ari imbere ekipe y'Icyururamavubi ifite imikino ya gicuti ndetse n'imikino ya qualification yo kujya mu gikombe cya Afurika kizabera muri Tanzania, muri Kenya ndetse no muri Uganda. Reka mbashimire mwese abakunzi b'Umwashi TV, ushobora kunyura hano kutwandikira muri comment hano hasi, cyangwa ukajya ku mbuga zacu arizo X, Facebook na Instagram ugashaka Ferguson Rwanda. Mba ndiho meze neza cyane, ariko ushobora no kuba ufite nimero yanjye ngendanwa cyangwa se telefone yanjye, ukaba wanyandikira icyifuzo ndetse n'inyunganizi. Reka mbashimire abo twari kumwe, mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Ferguson, mukomeze mugire intangiriro nziza z'icyumweru. Uwiteka ababere byose muri byose.